Bafowethu, inkulu indaba inge-record of the year. Sikhuluma ngendondo enkulu kunazo zonke e-South Africa. Umthandeni uqopha umlando bafethu omkhulu kakhulu. Abantu sebephawule left and right ngendaba yezolo ukuthi-ke ithathe indondo embini-ke laphana-ke iphinde ithathe-ke nayo-ke i-record of the year. Bafowethu, yabona le nto inkulu kakhulu. Ake ngiqale nginibingelela nje la kwisiqiniseko ezimedia. Mawuqala ungene kule channel ngicela nizobulungisa-ke ucindezele button ka-subscribe-ke uphinde ulike lama-video-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke inkulu-ke indaba nge-record of the year. Le ndondo kuthiwa e-South Africa yonke akekho umculi owake wayiwina kwase kwaba kabili njengomthandeni enzile. Ithi indondo iphinde izoba nezindodla zemali ezinkulu ezilandelana nazo ngemuva uma uyitholile le ndondo. Le ndondo kuthiwa ngisho ungaba ney'ndondo ezo-100 uma ungenayo i-record of the year fanele ukuthi uphethe amasente phezu ka-10 rand. Isibonelelo sobafowethu, kodwa-ke abantu abaningi sebeyichaza ngendlela eningi ehlukahlukene. Kuthiwa-ke uma ungena nalapha ku-Google uyiseshe uzayithola ukuthi-ke hlobo luni lwendondo lona noma-ke lwendondo enkulu kangaka. Le ndondo iyona eyenza iy'ndondo zibe nesisindo ezalapha e-South Africa. Mesikhuluma ngey'ndondo ey'hlonishwayo, iy'ndondo-ke le eyamukelekile-ke ukuthi-ke ithathe noma ngabe yiphi i-genre, ayikhethile umaskandi, i-hip hop-ke, i-R&B noma ngabe iluphi uhlobo lomculo. Uma nje unominate-ke uyakwazi-ke ukuthi-ke ukwazi ukuyithatha uma kufanele uyiwine. Umthandeni-ke ukhale wemuka naye. Abantu abaningi-ke sebeze bavukelwa umunyu bekhuluma-ke ngesimo-ke esazi kahle kamhlophe-ke bethi-ke ukuba umthandeni-ke abazali bakhe basaphila noma-ke usaphila-ke uma wakhe-ke ngabe-ke uyabubona-ke lobuhle obungaka abenza emhlabeni-ke ukuthatha izinto ey'ngathatheki kalula ey'qala ukufika endimeni kamaskandi ezakha igama lakhe-ke ingunaphakade, ezakha umlando wakhe-ke ingunaphakade. Le njabulo ngabe uyijabula kanye nabazali bakhe, kodwa-ke ngebhadi-ke akasenabo. Kodwa-ke ukubaluleke kakhulu-ke njengamanje-ke abantu-ke bayambongisa-ke left and right, okuyinto bafowethu-ke enhle kakhulu. Thina-ke sisiqiniseko esemedia-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo. Sithi-ke uma uhlala khona la ekhaya-ke siyeza futhi-ke nokunye selokhu sikunika nje njengoba kunjalo, kodwa sikugcizelelayo-ke ukuthi-ke i-record of the year iyona ndondo enkulu-ke kunazo zonke e-South Africa. Bafowethu, yilezo.